Sosiyete Ultimate Developers Limited UDL imwe mu zikomeye zubaka inzu zigezweho yatangaje ko vuba aha u Rwanda ruzaba ari icyitegererezo muri Afurika mu kugira inyubako zubatswe mu buryo butangiza cyangwa ngo bubangamire ibidukikije. UDL iri mu nzira zo kubaka inyubako y'amagorofa 16 mu mujyi wa Kigali, izaba yubaka mu buhanga n'uburyo butuma itangiza ibidukikije. Iyi nyubako izaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa kilometero kare enye mu mujyi rwagati, ahateganye na Hotel de Mille Collines. Ubusanzwe inyubako itangiza ibidukikije mu gishushanyo mbonera cyayo, uburyo yubatswe n'imikorere yayo bikorwa mu buryo butagira ingaruka ku bidukikije. By'umwihariko iyo nyubako iba ifite uburyo butuma idakoresha ingufu nyinshi, amashanyarazi menshi, kudakoresha amazi menshi, itohereza mu kirere imyuka myinshi n'ibindi. Inyubako nk'izo kandi ziba zifite uburyo bwo gutunganya imyanda, kandi ibikorwa byose bigakorwa mu buryo budahenze, bigaha abayituyemo n'abazayikoresha uburyo bwiza bw'imibereho. Umuyobozi mukuru w'agateganyo wa UDL Alice Ntamitondero mu kiganiro n'itangazamakuru yatangaje ko inyubako zirengera ibidukikije ari zimwe mu zikunzwe na benshi muri iki gihe. Nubwo imirimo yo gutangira kubaka iyo nyubako ikiri mu ntangiriro, Ntamitondero yavuze ko bamaze gutanga isoko ryo gukora igishushanyo mbonera no kubaka iyo nyubako. UDL ivuga ko iyo nyubako izaba yuzuye mu gihe cy'imyaka nibura 3. Iyo nyubako izaba irimo ibiro, amacumbi, aho gukorera imyidagaduro n'amaduka. Iyo nyubako niramuka yuzuye, Ntamitondero avuga ko izaba ariyo nyubako ya mbere yo muri ubwo buryo ku mugabane wa Afurika ifite ibyangombwa byo kuba yubatse mu buryo burengera ibidukikije. Bavuga ko iyo nyubako niyuzura bizamenyekanisha umujyi wa Kigali n'u Rwanda mu bijyanye n'ubuhanga, gushushanya no kubaka inyubako zigezweho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bidukikije rivuga ko inyubako zitwara 30% by'umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa ku isi, zikagira uruhare rwa 28% ku myuka mibi yoherezwa mu kirere. Loni ivuga ko muri Afurika inyubako zikoresha 56% by'umuriro wose wo kuri uyu mugabane. Inyubako zitabangamira ibidukikije byagaragajwe ko ari kimwe mu bisubizo byafasha kugabanya iyo mibare.